那没人知道，到贵关完用。Hello。啊？那个里蹦去。White Somdal hina Somdal we units ne kala pink chansi Somdal hina Tushen Chahong. Imori jate yung khange no. Lan dutera sa ko. Dre sa sa yo le ati sengi go. Ito ba mo sa pili mo na. First day we first match the weakness out of say Somdal versus Tushen Chahong is the only players being ready sa hai re the players being ready sa hai ne yari be itu ram kini hi mang ka tong mai ma ji sai itu ka tong kini sa da ram na ka tong na hi ram run la ga yang ram sai weakness out of say ka ji la official song way na hàng chục phân đấy khi chúng em chơi có sản phẩm học có đấy có cái tốt vì đồng nghề tâm là số thao cái đây chúng hàng ra nghề thì cái chỗ khách người ta lấy sao đó là nó thật là hàng người chơi bằng là những sự chúng hay mình ta lấy khi chúng em chơi với nhau sao được first day we first match chúng mà sao bây đấy là hàng rồi cơไม่ยังไปเลยพี่ไม่ยังไปไม่ 사이다 농다가 안 나는 거 그러지 노티피케이션 되지 노티피케이션 아 정말 어디 사가니 시작했는데 WhatsApp message 사인은 좀 있다더니 lần lùi sitter already như we left li bom được lấy white shirt sang được lấy begin hina Somdal basi này có lấy bác như right li bom được lấy pink shirt sang được lấy basi na Tushen Chahong itu witness arum say unit me kalau kau ni sadar le ka itu ketemu milak say players memang rong di sisi berin kamera we pang mana je tak kau kamera ini ni bom dah kelihatan hey ka Zingtun ni mang mending mana itu ketemu ilmu ni mana kau ni problem lega bom ni saya yang saya ke jadi lah mang jepun beli itu match kau kau dah 가끔 가렸대 나 아, 가가 보진다네 몇세 배워 봐 가렸대 파미거든 Давай, рвай, мама. 이 슬렌딩 이제 두고라. 닉 쉐네 잠시만 quay là
Hello, match resume sai đấy. Throw in cái quy cái tiêu cả mất cái trả lời cái huy vang. Somdal was in a train quy lịch đấy. Ari really Somdal jersey number 17 is among the back pass to 14 as you defender now. Slightly pass cái này cho phi deflection and sing laga. Right left wing này cái này cơ. Và next time mấy number 7 of Tushen Chahong sing laga 14 cái pass cái mi. Hai cái yang laga này cái này tụi mình cái tao quy này cơ. Ê, Clarence mất chana chui lung li. Clarence Ari là shock free cơ. Number 11 and number 8 5 rook laga 7 leg vào ball hi. Midfield area li 7 9. White shirt man pay over the 20 with Clarence all the way to defender jersey number 4. Right side of the ball is Somdal striker number 8, number 10. Charge cái gì cơ? Clarence mất chana chui cái đó. Out of the guy ball hi. Goal kick for Tushen Chahong. Match interesting sa laki dulay lungsang laki na thay first day sa hall match ground hili ka thala sa sar hall jaw kada inconvenience sa kitaw kalay sare ka players dengan to be best edited ng yaw below match hobo kay ray jersey number 5 of Tushen Chahong na kamata pass kami na ka midfield area li Somdal basin samang lag kamata header ka sanay chile ray sa taglibo 28 na tuwing kamang lagawi good judge mai cái là direct có bao sau cái khi ball boy cơ ta cái sai chế nè volunteer spin có bao sau cái guide spin rất là bị phá hủy cái ball boy cái tiêu chỗ ra quay sát tới lên back pass to to midfield back pass này version number 6 of Tushen Chahong li kami ball hi back pass to version number 4 oh Clarence had a move to này out chọc thì cái ball hi throw in favor of Somdal cái tầm nào long Somdal vào thì không bằng đấy. Somdal replays Lee Stitay middle lane. Naquimi Riva, goalkeeper, jersey number 1. Semi Riva, jersey number 11. Rinting Riva, jersey number 20. Potri Singh Kamrang, jersey number 10. Quimingam Riva, jersey number 14. Pami Riva, jersey number 4. Wardling Riva, jersey number 17. Swami Rin Riva, jersey number 2. Swami Bay Kamrang, jersey number 5. Dum Shirin Riva, jersey number 7. Rorsang Kamrang, jersey number 6. Worting Riva, jersey number 18. Semaya RR, jersey number 8. Rorshon Tungshok, jersey number 19. Kayam R. Shimre, jersey number 15. Warisung Kamrang, jersey number 9. Haningbang Riva, jersey number 40. Tot Maling R. Shimre, jersey number 12. Hina Somdal replays Lisney. Tushen Chahong Jitay Delay. MW Bomreso, jersey number 10. Yamay Mayir now, jersey number 17. Mashungmi Mawon now, jersey number 12. Maya Kamre Mawon, jersey number 8. Ungchipem Chahong now, jersey number 7. MW Bemsoding, jersey number 14. Mawon Ungshungmi, jersey number 4. Yung Chahong now, team captain, jersey number 5. Temshok Mawon, jersey number 3. MW Ramringham, goalkeeper, jersey number 20. MY Natangmung, jersey number 6. Benai Chahong, jersey number 16. Shingayay Chahong, jersey number 16. Kadim Shang Mayir now, jersey number 11. Ungnao Chan Mayir now, jersey number 11. Leishijan MW, jersey number 2. Country Ahum, jersey number 1. Zanre Shung Chahong now, jersey number 15. Hila team kami replays these name. Match resume sa kai wilung li ari jule corner kick kamata aga sang bang nei first corner kick nei ka atung wi Clarence matana wilung li out chok ki gai ball throw in for Somdal was in drawing today as we defenders are gonna going to 11 with Clarence nei center air to number 7 a pass kani ball right wing makata nei ko Somdal with defender na sing laga pass to jersey number 7 right wing crossing from there jersey number 4 of Somdal with Clarence kami 14 na samang lui back pass to miss pass kasali ko so hi tiof na kami pass si ari kyang liver Somdal hi defensive ki solid lak lagi solid defensive lak ai Tushen Chahong pass ri lak hai strike mo lak ngai jam lak kai strike thei ngai thang mi to sa mi lo yari bi ni yang zeng li match ri regret mo ki match nei ground hi na Clarence mo zaw li players being over cái của trong sàn là bài cân thì best của thằng Romino kamata to ball coming here right side of the ball jersey number
Actually, we right winger quick like Sunday number 19 number Somdal ball he also how with a throw in for Tushen Chahong. There's number 4 of Tushen Chahong the throw in along yung delay. Kamata throw in queen number 12 cái connect masa will out chop kilo guy ball. Somdal will throw in. Number 12 na samang laga ri sorry number 19 na samang laga pass make dane out chop kilo guy ball. Tushen Chahong with 14 na ri throw in kilo si Gray. Kamata header ke sana ka outstroke jo hawga again throw in aja hiung lem cha ni throw in gutum di gare number 10 and number 4 kang pai ne ka deflection ni outstroke to guy ball he again throw in for Somdal. Jersey number 2 of Somdal na Quire jersey number 7 midfielder na clearance kami ne ka number 2 and number 12 mai rok laga striking area jili ni lak bathing ne Somdal basi being shot mang the le shot ka ne ka deflection ni number 20 Number 20 of Somdal na shot the queen off target clash lat kay na off target sa away. First half minute bati phangang yo kai lungili Arabi shot china first goal attempt sare team kanini ki song ni gle mathai mane matham idam romilo katak sang high ball center area le asu midfielder na pass kami ball number 10 of Som Number 7 of Tushen Chahong Somdal laga center area la mangphung laga through ball migda lega defender of Somdal number 4 na kamata clearance kami hi still Somdal bahin sambang ega number 7 of Tushen Chahong na pai laga singda kali ball right wing kami ne connect sa ball mai singda lui high ball center area phung fui white shirt to jung me gai lungli start charge mama ya mane da hang gai lungli ari free kick aga sambang free kick in favor of Tushen Chahong Goal area li Tushen Chahong bagi ni chulang mathai mane white shirt li khum chini hen le attack fill up ka thani gle yang room sai kamata through ball dikda le mathala kai already dangerous at kai strike ne mathala kai kick ki ko mai ka outstroke jo hawga goal kick for Somdal football hiba kaham tala team aru hon ba team ma gele underestimate sa bai mane khi song ni kala mag ball match nei football hiba ball a gele ya kan resa da gele ball hi sau da so the box ngalem chang le handball da hawga da aru kick kwi si dai Somdal wasina Somdal jersey number 11 already side 20 to 25 yards in the area put direct kick at the front right in favor of Somdal. Somdal with jersey number 11, team captain of Somdal and Ari kick with ready side. Kamata kick queen go. Number 11 of Somdal. Hey, musok ni miracle si Sambang ni 19 na sambang kabay ka sana ka. Out of the goal. Gol macam ni. Tak salah nak okey. Jersey number 10 of Somdal. Faker na thak ngayong tiho ball na ngayon the timing ma cha thu chi nei kick la ma tha ma nei yang khamali mi sik ting na bom da hlei thai laga ningi si ring pha ko chu ko phong sok tele ye ka da to mi ka players bin khawang ni mang rong ai mara players ka sane ka out chok chu gai ball hi again throwing for Somdal jersey number 5 of Somdal na free day da lu kita ram yu ta mai chai đấy khá sang mới đồ lỗ không cái tế sao liệu cái thùng gì bộ quay khất cả sao quay chế nè cái chế nè ram như vậy mà hết lên again point to the straight Somdal
Come down to your winner, number 10 and number 8. The bank will out of the guy bowling. I will Somdal was in a throw in rate. Combination in ground clearance, Naga bounce, Naga players beginning. Yes, I'm thinking let me team build up. Talent Samilo, young lady from Niang Lakan in Luck play players in Sudamilo. I will really ground the Lagator. So good. Another inconvenience. The players beginning Sudamilo, Matalakan and Romilo, Gajila, Hang to Pundle. Koki created to Chahong Lagator. Ball. Number 7 of Somdal. Number 8 pass maker. Ada miss pass on should Lagaru throw in good. Throwing for Somdal. Number 20 the connect side. Back pass to defender the single Lagaru. Back pass side. Lagaru good ball. 14 the sabang. Slap this way down. Jersey number 11 of Somdal. Jersey number 11 of Semi Riva, jersey number 11 of Somdal. Semi Rivana, Matalak Kai Bila, first half, 15 minutes in Real Kai, Kamata Golang Tahede, Ari Somdal 1, Tushen Chahong 0, Somdal the Victor. So, like example of that, I will play Simatan back. Pasai đấy, sang bằng boli connect sau khi được Garu, tức là trong mình nó sẽ back pass to 6 là single Garu hi, mình yang tôi cái thằng sang bộ, này sau khi nó trúng đấy, sang tới mình pass to number 20, tôi chỉ single Garu hi, mình yang tất lấy, mình cái gì cũng sau khi back pass to number 4, Ari 4 when 17 sang bằng lúc đấy, 17 again, back pass to number 14 is single Garu hi, come on, through ball me. Number 2 of Somdal pass Migzang here, goalkeeper out. Yes, what a good save that was. Goalkeeper origin playing safe Salame. Hey! Football here. Single mistake me. Akabashi Wang like a hug guy got this goal. First goal we did. Actually midfield bajina miscontrol kasi yung how good. Number 11 ni Wang amang lagi saji. Bailak tayo goal tayo guys ji Wang ni single mistake actually goal tayo football here jauh good. Hadang Romilo Ari Somdal player sa daw chate. Hada yung Milo sigang atom ni ground mala. Nalay sa how Clarence magkatawi ng libang kamawi ng lipong pero ngapay kang wrong side. Sa kaju soccer break. Matami dang Romilo. Jersey number 11 of Somdal semi rebound Ari Kulisibray Ari first goal for Bane. Kick Kulisibray. Zak Gary with the post is still the sok dikhai ball hi. Pass with double 14 amang le sada the pass Kulisibray for the connect side. Jersey number 2 of Tushen Chahong with the oh sorry, Joe. Jersey number 12 of Tushen Chahong Boshumi. Kamat ta solar thailu hele. Ariwi bilap chim phalake Tushen Chahong Boshumi. Tak sara diam mangali lagi ketuk free ani bang kesana ko. Clarence makatawi lungli number 12 of Tushen Chahong na. Salak kai còn tại sao grab sao lại cái này cái goal đấy number 2 mà sung mi mà vẫn nào còn mà thao goal đấy Ari lui hi bị cái thằng dân cái này cơ goal line hi xong đâu Tushen Chahong one and the play cái đặc sản đi cái pass đi cái goal tin nè pressure một cái lắc đặc sản goal hi number 11 Somdal là số bằng người biết cái này là anh biết bao nhiêu người cơ official staff way na stay sa okay goal post ngalem deliver nai lakkan ni kipa kelam bom ya runo players ni bishan ko familo coach runo ki runo deliver mo ba mi to vai ji thai le
Comment top. ơi mình thấp này Liang cơ. Ground fans liang cơ và cứ tên Chahong ba xin này cái yêu cơ. Mới mới được lấy tao cô. Somdal ba xin chúng mình cho đi lên. Chế nữa. Ít thùng hi rules lấy này hết đồng mai cái này có lo mong người ta mà này cơ. Mà sao thùng cái đấy bóng really. Ít thùng mình players không phải như thế. Substitute đó thì mang bao nhiêu dan leader team kini Somdal versus Tushen Chahong. Substitute will line deliver players big either coach mang pamilo jili group ai naga pamji masami ko bai official song ai na hangra bile saya ko sei naga phone ai makai na bawi damai na masamilo offside to hogo daru free kick quire defender of Somdal na bathala kan dagsang ball chip pong le kamata header back ke sani ka samphang lagaru ya number 10 ai number ball atung li chat pala lega jine ne medium nam bai mane rules taser dak lei nei players being rules taser dak lei nei jena tha mai da milo fall le hogada are we free kick for Tushen Chahong team captain of Tushen Chahong number 5 on Pire Yung Chahong no captain on Kui lega ri number 11 we header center chang li dak le ball hi kamata hi sai number 7 ne samang lega back pass to number 6 to through ball lega ri connect number 10 Tushen Chahong ba sing ko la kan thai ga ba su pressure ni mar sang man de le kita kan match yang ga no bang ba mai lo players ni se bang ba mai lo je na to ko ren ba mai lo je nei ki ba ni la sa su ba sa no number 4 na bang with the space ha ka sa mangai pass to nam ani what the run of lega oh ji so ge number 2 ne sa mangai ko left pengen phungda ball hi pass combination number 2 li ba ho na the range out so by ball throw in for Tushen Chahong ari ri liang ka Somdal ba si habok jam liver defensive thalakai solid defensive lakai ari li au kai dan ta ko mathana kan pilap sa hui milo Tushen Chahong ba si strike saram thalak le ning su talak lang ro milo Somdal ba si number 20 na singhui le garu hi amang thungjam laga mi yang le number 20 wi pass 5 li connect sa kai sa ne kan number 3 number 5 ne sa ba ko left pengen ta di ball ari still on single le phungdang le ball raisa dak le ball hi shot ka yang le garu hi coaching Longphang này cơ mình khani đi cắt sắc quay ra cái back pass number wing ball pass cái number 7 amang sa number 5 off target cái gì kan là cái gì mình bên ấy bắt lại cái nào rồi milo tip cái này pass kami number 2 of Somdal na amang ngayon the number 11 le kami midfielder no milagari 19 to 11 kami pass ho da are we defender of Tushen Chahong 14 na kami hapo two ball in straight to the goalkeeper kamar na hawe au ball ji are we goal kick for Somdal back pass ke sana number 7 na ashi winger ngopang rong lega back pass lalu sedai number 17 na samang lega pass to number 11 connect sa pemain through ball bigta number 20 na number 4 chiling bai hung rong nei khuna koi na khanam ba mayang nei jaw ko da aru hi kick samang re in favor of Somdal jersey number 11 atham goal scorer ba jinei Somdal bi goal scorer jersey number 11 Semi Riva Kiki thuk mati sang bangai nei dai na ko khai za lat ko je na ma ta ma do wal ke se bing dalam thai sa milo ma yo da klei bing dalam pressure ma ku na ma ta kan ro milo ke je la kang ji phun ke sit le kam ma tha som de nak khala ke ni je thu gai ball khala ke ari ji si da ne go se mi out so ka ga ri hi goal kick le sit re jersey number 14 of Tushen Chahong kamata ball sa sang hi chili maka cha le ngai li tai e kong le ngai ball itu players being not samilo fill along liver referee with decision ne itu mui attitude je na ba kit ma sami aru do ki ji la Longphang Zingtun Longphang official song we na hang ji kun bile Are we free kick something, right? Free kick in favor of Somdal. So,
Kiwi claim take Victoria River. Ka, kamata card aga New York card Jose. Yellow card aga sama ngai re. So, free kick for Somdal. Kamata Timon is number 10. Oh, yes. Kamata safe timing balak fena shot lagi. Mathalak kai safe sa kai ball yaru ko kick lu jidrai. Deflection man aru rest of the ball to in number 3. Out of the guy ball. Throw in for Tushen Chahong. Number 3 of Tushen Chahong no free kick ball. Throw in today. Number 7 we had Sunday. Number 10 and actually defender race up rook go. Oh, out shot to high. Tushen Chahong with goal kick. Check. Tushen Chahong. Number 14 the Polish right. Katak sang guy ball 11 among space ka hak kasama naga 19 ni pass sana 19-2 number 10 of Somdal middle ball jo chili sing rock laga hi among single mechanic thum rom laga crossing kamata crossing ula kai ka kipat telag bam sa ni out masuk orang still cetak ball goal kick number 20 with deflection ni out of the all good aru hi goal kick for Tushen Chahong. Okay, kamatang pilage defender of Somdal we had kasane ka bacha na 17 na sambang lagari pass to 11 na sambang lagari back pass to number 4 of Somdal 40 for the 14 million lagari so tung tang jiro lari the shot on we play sambang ai so ara white shot ka the la ko yong ta bi kai bol ni number 8 number pass mo sa thum re ka asin sa bang rusil ga 19 of Somdal single ye million ga tak laga phung dak le bol big shots ka thum di le kan sa ko oh aru lam thada mut jara ga ki ga ma tha ma nai number 5 ai na number 10 number 6 sorry defender of Somdal number 14 na sing laga ru hi kamata jimpol mi ga ne ka number 6 bi ya ka pai na ho ga center area chang li chatak le bol number 12 na samang ai atang wi ko thai ba jine so thugom da lu shi ga 14 na samang laga ru hi number 2 and number 12 bang rok laga number 2 defender of Somdal la pass kamata through ball mi dai 19 le next laga phung dak le ball still ga phung nei ka 14 of Tushen Chahong na samang hui laga deflection ni 19 na samang lu shi de pass sak bai kem le ka khun ke na khalam mong ma yam nei jau ga da free kick samang lu shi de free kick in favor of Somdal mi chung man de le mi ka thara jang man de le thai Ari do is score line up at some minutes ke Somdal 1 Tushen Chahong go space go help the man go có là mình nói gì chắc thật như cái bông là mang cho chôn yang cái dân mình nói gì bông thì mình sẽ thấy mang thì là cái là cái này anh đi goal scorer bao nhiêu Tangkhul bilang sih Somdal goal scorer bao nhiêu number 11 oh cho Arila atang mi first goal scorer semi riban Arila second Ari goal by la kai sih Kasih ke semi. cho Ui long hili score line hi Somdal 2 Tushen Chahong 1 Ariwi last second goal bao nhiêu họ bắt lắc mà này đi lời một màn đấy không thì có vợ ơi sắp điều lên half time đã chấm cực lì đây space bất lì thì thay sang đây lì thì thằng bắt cấp bế football hi vợ đó cô này sao quý đây cô phải quý đó cái gì mà chính là second chính là mình phải thay bài ấy cháu cái đó mình suy ba khói mới lên đây cứ xem Chahong second half play thì mà thắc lắc cái này dùng được chít giấy mình tiêu khói mới lên đây cô cái này cô lít cái sao hi vợ